Ani Otim David Okot ana Wonkom Acholi Badit Acholi South Sudan. An belokeo mi Pachilo. Alokeo mi Pachilo. Yada tiap wanyala an eni ni ngakiro. An jala kira moti ko yue ko ni en monyala an. So un ta ka mega. Amodo un duju. Amina bere no ka eri mi mod la fon ma mega madit. La fon filda la nyero. En mo bere di mi fa kalki ma mega karma ki akwani chambogo. Apelo ki goro ma tek mi chulo school fees no wala tini eri mi ki ye bi ria mo ko class. Ya wenga ringo bode kala mbego. Me gala fora yi. Ambera mi no ka eri mi fo gamente mi Uganda. La di yo eri Museveni. Miti pa be amero karma pina neno yo budulam be tiga amero jual mod wala di yo Museveni di be di jema be ba tiga timone tiga kama mega tuma lo kai amero bere foyo o mera ma o bere ke yelo wan kede o maro yado wan kede ba tek la di general Salim Sale piani kala mana jemo ko president Salva Kiir wani no tim ko man gonya ni ro pe ko nya dano Elo ni bilo ko bilu. So ana foya. Ujuan mod ma mega bola dif sali ngawu yene je gulu ka ni fo en matay. Ana kele mod ibo no mega u ilu mega u mate South Sudan. Yu ngo be yo matay. Kara mu luo wan kai. Gingi de wa ni kara wan li mega tua yu mega wan mate Uganda wi di ko wili ko mwa. Jimbuti ka temane e muri jem ma bea tiga no tera era rio e mati kirwa e ngeyo gin la dit tiga moy kitio ginera ne ruwa modo mo tigo yue doctor Nancy ne ko be tiga tek Uganda kai ni kono loringa yela mati refugees kan wen so this is a very good spirit la dit olara turu kan mati UN we have will kikara ma mege. So teach any people did a tiga. And I'm in the Tela, Acholi do you? You're rallying behind this leadership. We don't the Paco. Mana ye a bila Acholi coming. Not more than here. Okay, the politics there in the Tago. Tell me, Bakiga. Because stable, peaceful, united, Acholi, that is united and in harmony with itself, is not only good for Acholi, it's good for the NRM, it's good for UPC, it's good for SPLM, it's good for the region, good for everybody. So I mean, don't you take that one on here, they take on your killer from a youth. You're going to know about you're going to Pierre wana joli gat ngat mo dalo ki wa kai kiru wana ko abele to you phone ma be do binu to kai wo binu phone yin wo no phone ma kire tiga o wan wa adera phone yin ba yo kuja and we're going to replicate that one at home mo ka ba binu ni wa be ro jara ko ko do am ko jara ko mo be ka 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 ma e we no be ro bi bo ro ku bi ka phone wa ka ko no me gu ana fo e wu tiga Jemi eri mutika tema eri jemi ma bea tiga bari ba wat. Lodge Joya, Otara, o Bokinwa, Ngompa Joli, Ruba Mamia Borongo, ma bea, Matiako Tium, resources ma bejo, resources mati South Sudan, Muru resources pa Joli, resources mati Uganda, Muru resources pa Joli. Amina Wuna Joli uja Wangu. Mama mewa eri pemir gima. Kuneno ngadmo, mati boda, tika yelo gi boy, yen wanyang John, wan ba luwa ya pingom. Yen ngom munu resources maru ba mamia bodwa bi ko wan. Ti meri duju eri tiki wegi ne. Ilamo beri chiri ba. Ti ana mido. Ana binu kai eri bigi maja wana kiro ila mol bodla dit ila rionek. Yende achonya kwa mo achonya matika time boda kuno lo munu po mi ro gigo ko wabelo lo kuno gigo ko
Gamente, politician, mati Kampala, mati Juba. Give me a kid on you, man, me border. Get you waiting at you. Without waiting, the Logamaja, Mangomba, and Lukika, you can not there. Community. But we don't want to show you one day getting on Marubanga Mia Bodua. One of your kill. And a poem, my pet. Rubang Medmonu boom. And you Rubanga Pajoli Demaquo. And a poem will do you. Thank you very much.